Loi tiaw na bon sabin si bai tu ni ko hin video khat ga sem ki nu tin tu ne a video sem diu hai hi le I tabang peso hi Facebook in recommendation a koi ji ham nga be te Facebook in ama te na se in hi chi hi nangma la ke mai ni he no wa hi chi iman the na diwa video hi kain se me in Facebook in a se hi phiam te le community standard hi nangman na zui nga hi a number ni na chwe hi le it's running a hi na ko na khu nangma hi ben hi lo ngai hi net si ran a hi jing ngai hi sting le nangman na profile hian lang about information hian lang hi chi ho ge khun community standard hi azui ngai hi ti hi ting le I tabang content ho chu nangman na share a hi le Facebook hin na pe si recommendation a koi ding ham ti chu ga veo hite unique heading na video chu chiteng le original content hi ki na lai ding hitabang video ho chu Facebook hin agel ho hi ya chu recommendation a koi ji hi ti chu he divin a poimo in chule nangma le ke ma in I page we recommendation a theina ding in part in original content same ding hite ti chu iga hintin ani na hin nga bela on Facebook in itabang ho chu recommendable lo ham an original content nang ma video hi lo harmful mi adinga follow ai lo le video chu follow ham ai lo le sago ke ho ham ai lo le low quality video ho Facebook in recommendation a koi ji lo hi je chiteng le ga heading khat chu mi phot lo chang lo wa ipiam khat bol ala dam pai jeng kiti tabang ho video ho jong hi Facebook in recommendation a koi ji lo hi in low quality video ho jong hi Facebook in recommendation a koi ji lo hi chi ho hi he no wa hi le I tabang chu na ko ya island na page chu recommendation a ding ham ti chu nang man na ki he ding dei sa na ja la hi video kain se mai je recommendation ti teng na page chu recommendation a teng le mi atam thei to min a hin moding atam thei to min a hin mo a hele follower rong na hin houding viewer rong na hin houding ti na hi je le ka ki pa e